Hello bakunzi ba Easyboy TV show, turabashuje cyane kandi tubashimira namwe mwakoze subscribe n'abandi mutarayikora, tubashishikariza kuyikora kugira ngo mujye mukurikirana ibindi biganiro bitandukanye kugira ngo mugende mugendana natwe bitabacika. Uyu munsi rero tugiye kubigisha bimwe n'ubundi mu bijyanye n'ikoranabuhanga nk'uko bisanzwe. Tugiye kubigisha rero porogaramu yagufasha gukora video, gucuranga video unakora izindi serivisi zitandukanye muri telefoni yawe kandi bitakubangamiye. Ushobora gukoresha pariseri imwe nk'uko kuri laptop machine babikora, ukaba wacurangira uruhande rumwe urundi ukarukoreramo izindi gahunda. Ubu rero tugiye kubereka uburyo ki mwabikora kuri telefoni yanyu. Tutabatindiye rero reka twanzike tutangire. Iyo ushaka kugira ngo ukore ubwo buryo bwo gucurangira ku ruhande rumwe urundi ukarukoreramo serivisi zawe, uraza ugakanda hano kuri Google Play Store, ukabanza ukinstalamo application bita File Manager, File Manager. Muri buno buryo warangiza urabona ngiyo yaje ya mbere, warangiza ukayikirikaho tukakwereka utuntu twinshi cyane, utwa application twinshi uri kutubona. Ya mbere ngiyi File Manager ya downloadinzwe na 5,000,000 uri kubibona. Hakaza ya downloadinzwe na 50,000,000, hakaza ya downloading iyi ni 5,000,000, hakaza iyi ya downloadinzwe ni 5,000, iyi ni 50,000 iyi ngiyi. Iyi ya downloadinzwe ni 5,000, hakaza n'iyi ya downloadinzwe na 1,100,000. Twebwe rero turaza duhitemo iyi ya downloadinzwe na 1,100,000, ni ifite imbaraga kuko urabona abantu niyo bahisemo ari benshi niyo nziza. Turaza tuyikandeho, nitumara kuyikandaho batubwire ati install, tuze nyine hano n'ubundi twinstalinge nk'uko bisanzwe, tuyi-updating muri telefone yacu. Tuze tuyi-updating muri telefone yacu. Rero reka nsubire inyuma kuko ndayifite n'ubundi. Iyo umaze kuyinstallinga, uraza muri telefone yawe hamwe dusanzwe n'ubundi turebera imiziki, bayita File Manager. Ngiyi yahageze, File Manager iteye muri buno buryo. Iyi ngiyi ukayikandaho, wamara kuyikandaho urabona baguhaye aho wacurangira audio, video, amafoto n'ibindi. Twebwe turaza n'ubundi kuko dushaka gucuranga video, tuze dukande kuri ya video yacu hano n'ubundi tubone indirimbo dushaka gucuranga. Urugero wenda tugiye gucuranga urugero, reka ducurange kano kantu na recordinze akangaka. Turaza tugakandemo muri buno buryo. Noneho tuvuge tugiye kugacuranga mu buryo ki tugiye kugacuranga dukora n'ibindi bintu. Muri kubona kano kantu, tugiye gukora komedi agira agasuzuma ko nababwiye. Okay, sure. Muri kubona kano kantu akangaka, sorry gatoya. Muri kubona akantu kari hano gashushanyije muri buno buryo, niko uza ugakandaho. Urakabonye haruguru hari akagufuri, hepfo hari akantu kameze kwa kundi.
uraza ugakanda kuri kariya kari hepfo y'ingufuri muri buno buryo. Wamara gukanda uri kubibona videwo ikaza hano hepfo, muri kuyibona hano hepfo. Wowe uraza ukayizamura hano hejuru niba ubishaka, cyangwa ukayishyira hagati bitewe n'aho ushaka kuyishyira. Urabona ubu yagarutsemo, uraza ugakanda hahandi ukayishyira aho ushaka bitewe n'aho ushaka kuyishyira, kandi ugakomeza ugakora bizinesi zawe nk'uko bisanzwe. Urabona iyo usubiye inyuma, urugero nshobora kuza nkayizana hano hepfo kugira ngo nyirebere hano hepfo. Ndi no kuri WhatsApp, nkaza kuri WhatsApp n'ubundi wenda ngiye gupositinga urugero. Urabona bamuha urupapuro, ahita anyizamura haruguru kugira ngo mbe nduzuza amagambo ngiye kwandika. Urupapuro n'ubundi nkandika ibyo nshaka, deni nkohereza nk'uko bisanzwe n'ubundi. Murakoze cyane rero, abo videwo yafashije mubitwereke muri comment, mutubwire n'ibindi mwifuza ko tuzababwira tukabigisha. Yari Easyboy TV show. Murakoze, mukore subscribe, share no ku bandi bantu, igere ku bantu benshi nabo babashe kubimenya. Thank you, murakoze.